Karibhoy Youth Federation RBYF lengba ka Agricultural and Employment Cell haka arpo tarik kalaya kendu yu Deputy Commissioner Karibhoy u Abhilash Baranwal IAS panpen sngau yaki mat balawanra ada ka seng bat rengkat ka dorkas yaki jing jengki samla ka district. Yakani ka kenhun dalam khmat usamla Spirit Hin Employment Secretary RBYF Sengkme rengkat usamla Rishan Nongtri Assistant Secretary ke Education Cell usamla Devan Wadri Transport Secretary bat usamla Nathaniel Thank You Executive Member. Hakani ka jingya kendu kino yalam ka RBYF kila kentu ya Deputy Commissioner ban Shimkhia ban Budin bat Pensted ya ka jing penmi ya ki result jaga District Selection Committee DSC namar bun ki samla kidang upkami denti ya kini ki result. Nalor kata ka RBYF kala buru ya ka jing kerpat habadon kinu ki kambalat haki tenat baper jangka sorkar kentup ki kam casual contractual lani haki projek baper ki bawan hapo ka district de ban ai jing rap pat jing yo banta shwa ya ki bri ki badai Naribhoy district. Kawai na kamat bakam kongsan baka RBYF kelapan sngau kadai ban perbena syuti haka Ribhoy Foundation Day haka sautari ujeliu arhajar arpun riu. Hadian belaya kendu ya UDC usama Spirit Hin ulayat hu hakilat patai kubor ba UDC ula kular ban pelat no ya ki result ka DSC hakini ki sngi ban wan. Na kaliang u Assistant Secretary ke Education ba Rishan Nongtri ulayat hu baka sengru ka sngau kemen ba UDC ula kular ban ai syuti haka Ribhoy Foundation Day man la usnam haka sautari ujeliu. Sama. Tangi na kaliang ka Ribhoy Youth Federation Central Body juga upon naga Employment Cell hadin bagi laya thir tai sani bha harkat kajing ajumut jeng presiden ma jugi ba bikul thank you habi day ban kajingwan jugi hakani kasi ba panta bani kendu ya UDC jongga Ribhoy meniru ngilaya wan andrei nagada ba UDC udon program sigwe ki jaka tengili kendu no ya additional DC habi day ngiyo panikan habi day berka berkejing peslam juga penmi akan result DSC. Tegum tang ilayo panikran badu additional DC menen. Tuong ba haju kupor bade sekretari jongga DSC. Tolong ba kan ikamat ka bah bagi ni kenduk darat badu DC banyo ikan seni bah. Kumta ngimbang saya banyawan memang takasi. Hadi mengna kenduk badu DC berkolong panikran benda keli. Nagai kada ba ya ka result jongga DSC kipen slam penmi hadu mentakasi ru kepala empatmi. Takumta na kaliang jugi kum kino yalam jong ka Ribhoy Youth Federation. Kantam naga Employment Cell. Ilawan mi kendu bat ngila request bat ngila ongru iki bagi di bele no ngabar hukam. Kata kalong menpemi no kham koloi ya ka result. Nomor kibabuni kun semla kala komplain kala awan report syangi ba kala slem pelak kata ka hukum pelak jaga result jong ka DSC. Hadin kum tangi mangse ngiun kendu bangila berkeran bat kebestuan kalong ba nakaliang dusi ulang ba ngin simkha ya bade bagadi kambat kadkum gejingkran jung dusi menengi sutu ba wong bangin penmi no hagi di net sngi dia kata kadi gejing kendu gejingkran jungi ba nakaliang jungi borok kidkhat podang ke por bamanta ngila banjur ba nakaliang gaseng ka banjur ba pidim penmi no kat bala hagi ni isi badang wan kamde suban penslam ban subu sngi hadin stayo hadin arteo nakaliang jungi la banjur ba penmi no kat bala hagi ni tayo benwan te kay ke bang start kolong ba nagalang si ula padang ula nguru wong ba ile ya kata kumba kasengi ke kwa bat kumba kun semla war kam ki kwa ban pelatnya shan ya bade ka result DSC kabar ke bang yo ban ker si kade hagajing thungkam ru hagi gue department kata kolong nadu kam kontraktual kumju kam casual bakju gino kinja project bawan apo ke district ke jungi apo ke Ribhoy district nagalang jungi ke sengi la banjur UDC ba dalong ke bala udi ben ailat shua ya ki lokal ki jungi bedan po Ribhoy but ya ki nu ki pos ki bat ki bom kena Ribhoy jungi kim la bor ni kim non qualification ya kata ki la ban ailat ki banaba le nagalang UDC bostor kolong ba ula banjur wong ba nagalang jungi ru office nagalang administration ru ngilekan bala banjit shua ki lokal igi nu ki pos ki bala hapo ke Ribhoy district ki bro kawai bala dia ki kontraktual ane dia ki casual dan di kini kerja projek ru haba kawan apa Ribhoy lare badang doni kena lokal juga bala una elat shua nagal yang ju long ban elat bola kular lagi ban elat shua ya kena lokal tagi ni gintin hari kasi long kage ke khobor bastrat banyo ikendu badisi ba
Kaya ke bangi ai show kolong basisok kuble shibun. Teto sa kawai bre ka benta ka ba ngisutnat abang yo bini kendu ya udisi bron borom jong ka riboy. Te nakaliang jong ka seng ila yo ru ban ai daga jingtho ban bu ha ka bay dei kerpang ya ka riboy de. Nomor belai ha ka riboy de hi kumba julap kumba jusyam na kapor sa kapor nakaliang jongi kum ka riboy federation. Ngi julap bat ngi jusyam ba bunsin kidon kini ki office kiba jupli bat kiba jutrekam ha kasngi kabre ka ribohide te teng kapan bitaru teng kapan lengok ru yang iba belai kini ki department kerpang kiba dei jong ka central government kiba don hapok ka jurisdiction jong ka riboy anda habang ilai kenduk ye ki jupenmi ya kata ka jubab ha ka bagi ong ba ngim syam layo ya kono ka notification ban khang lari ban sange trikam kerpang namata kariboy de tena kaliang jungi kaseng mata kasengi ngilayo ban somit ya gani ka jingtho ban bu ka jing kerpak ya udisi ban buram bu sim kya halor kani kariboy de nomor ba nang ni sakmat ngim kwa syu ban yu ba kita ki department ki bo per kerpang ya ka central government department ba pin subha ban pa ya kata ka notification ka belong official kenang ba pin buram lem ha bai dei bat kari boy de da ka ba pin khang ye ka office kum ke jing buram ya ka sgi ka bakar pang namata ka thamri boy bi jongi